Imaynataq karisanki llaqtamasi, walaqillachu manachu, ñawpaqman tanqarillasunpuni kay qhichwa rimayninchikta, kay kinsakaq wakichiypi riqsirichillasaykichistaq imaynatataq qhichwata qillqarina kasan, tumpa sasamin kasan, mana ancha hasachu. Imaniyta munan chay hasa, imaniyta munan chay sasa, sasaqa nimunan difícil, hasataq qhichwapiqa nin fácil, chaytapis yachaqanamin kasan. Chay hinamanta ñawpaqman rispallapuni, qankunawan ch'aqwarinallataq kachun imaynataq kay qhichwa rimayninchista, imaynatataq qillqarisunchik, imaynatataq ñawirisunchik kay qhichwa rimayninchikta. Kay hinamantamin karisan, qhichwata yachaqarillasunpuni kinsakaq wakichiypiña kasan. Uqta riqsicharqaykichikña, iskaytapis riqsicharqaniña, kunan kay kinsa kasan. Sutiyqa Ramiro Terán Chávez, maskha qankuna riqsiwankichikña. Uyariwaychis, sumaqmanta t'ukurisunchis, sumaqmanta umat'arisunchis, qankuna uyaririwankichik, kay hinamantamin qhichwataqa qillqarikun, reglas de pronunciación de las vocales nisunmanchu. Kay letra I, Castilla simipi kallanta qhichwapipis, kay paréntesis nisunmanchu chaypi kasan chay E. Chayqa mana qillqakunchu kay Eqa. Pronunciación abierta en contacto directo o indirecto con ga, con qa y con qa, de qatu. Kaypaq ñawpaqinpi manchayqa, kaypaq qhipanpi rimasun kay vocal o uyanwawan enisqawan chayqa mana qillqaypi apaykachakunchu. Kaypiqa parlayllapi, kay hinata, kay ejemplo nin riqsirichisaykichis. Kaypiqa kay postvelar sutikun kaykunaqa, kay kasan qa, mana qina nisunchu, mana qina nisunchu. Kaypaq qhipanpi manchay ñawpaqinpi rikhurinqa chayqa, kayqa kay kicharichin chay e nisqaman, qena, qhepa, q'eta, chay hinata. Uyariwaychis uqtawan kutipayarimusaq, kay postvelar nisunchis, chaykuna kicharichin chay uyanwawan o vocal e nisqamanqa. Qhichwa qillqaypiqa chay A, I, ullamin chay U, chaylatamin apaykacharikun. Kunanqa, kay I, pronunciación cesada en ausencia de ga, de qa, qa. Mana kaykuna kanchayqa, qillqarisunchis imaynachus qillqarikun, imaynachus ñawirikun chay hinallatamin. Kay hinata, simi, pisi, sik'imira, mana eta noqanchis kaypi apayachanchischu, mana kaykuna kanchay, kaykuna uyariwaychis uqtawan postvelar sutikun. Kunanqa, kay letra U, chayqa apayachakun qillqaypi. Kay letra O, mana apayachanchischu, chay letra O ta qhichwa qillqaypiqa. Pronunciación abierto en contacto directo o indirecto con ga, qa y qa. Ejemplo, ñaja nisarqaykichis, kayguna postvelar sutikun, kaypaq qhipanpi manchayqa, kaypaq ñawpaqinpi rikhurinqa chayqa, kay hinatamin noqanchisqa ñawirisunchis, orqo. Uyariwaychis, chaymanta kallantaq chay letras transparentes nisunmanchu, chay R, manchayqa chay S, chay R-piwan, S-piwan rikhurinqa kay ñawpaqi o qhipanchayqa, chaykuna transparentes chay qhichwapi sutikullantaq. Kaytaman noqanchis urqu nisunchis ñawirisunchis orqo, orqo. Qhawariychis kay uqa qillqaypi apaykachakun U, pero qillqaypi kay O nisqataqa mana apaykachanchischu, pero ñawisunchis chay O nisqawan, orqo, kaytapis qora, t'oqo, kay postvelar ñawpaqinpi manchayqa qhipanpi, kayqa t'oqo, pero qillqaypiqa t'uqu ninchis, imaginatachu rimanchis. Uqtawan kutipayarisaykichik, chay A, I, U, chay kinsa vocal nisunmanchu chayllata apayachanchis.
uyang wawang ni kumbokal kay secara nya chay pronunciación cesada en ausencia de ga, a, ka. Ejemplo, mana kaikuna tian chayga, mana kaikuna tian chayga, mana kaikuna tian chayga, manamin chay o niskata pa chunchu. Tu, su, yu, chunchu. Mana kaikuna kahtenga, imaginachos kalgarikun chay hinayatamin apayachari sunchis. Kunanga kawarina kachun kay keswar rimaykunata. Castilla simipininchis chay oraciones niskata. Chay estructura de la oración ga manamin kikinchu Castilla simi hinachu kasan. Uyariwaitis, kay ga jesuarrimaipi, mamay, mikunata, waikun. Kay ga sujeto, objeto, verbo. Jesuapega chay verbo ninchis chay ga kepapimin ring, mana Castilla simipichu hina. Kay Castilla pega, mi mamá cocina comida. Mi mamá, sujeto, cocina verbo, comida objeto o predicado. Castilla si mi pega chaupipi chay verbo nisgaga ring. Jesua pega chay estructura ni sun manchu chay pega chay verboga kepampimin ring. Chayta sumachta tokurinanchis tian. Maegan pis o pipis ni wanchis que Jesuata traducer gapoy o castellano manta Jesua man traducer gapoy. Manamin sumachta traducikuita tinchu porque estructura de que chuaga mana kikinchu. Castellano pega chay Castilla si mi pega verboga chaupipi. Jesuapita kasan kay kepakaj picarizan. Amañarisunchis, practicaremos. Tata iwañuchin misita hatun. Hinachus imakuman mana. Kaitano ganchis, kawarinanchis tian. Sujetota mas karisunchis. Imanispachurasunchis, hatun tatay misita wañuchin. Wañuchin. Chay verbo ninchis chay kepapi karizan. Kaypi imanisuntaj. Yachachej, papaukita haitan, patear. Al último el verbo, papauque, pega pelota. Castilla si mi pega. Papauque, jesuapi. Kaitari, algo. Yana algo, aichata, achun. Hinata entonces, jawarisunchi, sujeto, objeto y verbo. Chay estructura del quechua ni su mancho, jesua rima y pega. Chaymanta, yay curitasunchistach, chay pronombres personales nisjaman. Jesuapitach, chay tata sutichanchis, sutirranticuna. Chaytani sunchis, chay singular nisjapi, chay plural nisjapiwan. Noga, chay rayo yankichis, kay pos velar ga, nijpach ñawpagempi chayga oan ñawirinanchis kasan. Noga, yo, noga, kay gaylitapi kasani, noga. Chaymanta gan, tú, tumpawan agayladitupi, más allácito. Pay, más allá. Kay kinsa, chay singular nisjaman, chay sutiranticuna pronombres nisjaman, paikuna gayllasanku. Chaymanta chay plural nisja, chay pronombres. Imanisuntaj, noganchej, nosotros. Caiga inclusivo, noganchej, tukuy mantawan parlarisanchej. Nogaiku, vosotros. Mana caiga inclusivuchu. Chay iskaininta itawan sumajmanta pura rayachina kasan. Gankuna, ustedes. Paikuna, ellos, más allá. Chaykuna kasan chay suti rantikuna chay pronombres personales disja. Chaymanta javarilla sumpuni, amañarisunchej. Noga, antata, mikuni, noga. Primera persona, noga. Gam, antata, mikunki. Pai, antata, mikun. Noganchej, antata, mikunchej. Nogaiku, antata, mikuyku. Gankunat, antata, mikunkichej. Paikunat antata mikunku. Pujllarichina kasan. Chay Castilla simipi ninchis conjugación de palabras ninchis. Chay oración manguina. Noga, kan, pai. Yo, tú, él. Noganchej. Nogaiku, gankuna, paikuna. Ama gonganachu kay noganchej chayga inclusivo. Tukuymanta rimaririsan. Ñawpajman zispallapuni. Llankaj runakunata zexirisun. Conoceremos los trabajos de las personas que realizan. Hampej, doctor, yachachej, profesor, waikoj, cocinero, tajsaj, lavandero, ewij, chofer, halchaj, mecánico, chajrapi llankaj, agricultor, chay hinamantamin sexiris pakarizanchej, imapichos llankarenku saparrunakunata. Chaymanta, yawar masikuna, yawar masinikuymunan familia, pitaj familia pitian, hatun tata, abuelo, hatun mama, abuela, mamá, tata, papá, sipas, joven cholita, huayna, joven,
Yokaya, adolescente, wawa, niño, pana, hermana, tura, hermano, erge, recién nacido. Chaykuna yawar masikuna karisanku, magankunachus chay familianchisman, paikunaga nisunmanchu chay pertenecenku, paikuna uchchakunku, sapap unchay, maganpichus yawar ayupi kausakunku. Chaywan tukuchisunman, chay kinsakaj wakichita, amamin qonqaychischu pisqa wakichitamin apachimusaq. Chaykuna qankuna tukuy yachakuyniykichispi, mayqinpicha llank'arisankichis chay normal speechus manchayqa, chay instituciones speechus, kay wakichayqa qankunapaq allinmin kanman, allimanta alli ñawiriyta, qillqariyta, parlariyta qhichwataqa yachaqarina kasan. Pi parlarimusunkichej, Zamiro Terán Chávez qankunawan. Kayqa llaqtaymin Villahermosa kami. Chay hinamantamin parlarispa karerganchis kay qhichwa rimayninchista. Tinkuna kama kachun ñapis tawakaq wakichi lluqsimunqaña q'ayaminchakuna.